Welcome dia da jirta jirtu. Taye kamale gara ya su jira singe angate. Doktor amba hangga sangate. Oromo daga si kasi jan jangate karre gubba. Yo oromo divo magabarte male. Gatte kasikti woni sudah kabun juttu ya nyambe te mah. Awo dirma dame doktor hangga sa to garte. Wonti obo taye yattani mama yattani ni gurbadi ma sangka. Taye dangkarati mo. Taye bangkarati mo taye dangkara yattani sa. Akasitte doktor isati doktor hangga sa jani ni. Laal hoggaan akkasitti gartee laalu akkasitti dubbiin nu gartee akkasitti dawaan qabdu dawaa isiin garree akkasitti maraan kiyya uummata qofa agarsiise yaani warra dhagaa gartee qarree gubbaa gartee oromoon dhagaa sikkaasu ifda akka beechuun jira beeki doktor hanggaa isaanii akkasitti gaamee mari'ataan gowwaan qabu yani gartee warri namni keenya gaa oromoon keenya beeki dawaa adda addaa kan hunda beeki dawaa gartee rabbiin beeksisa kana silaa'u tawbaan isaa tawbaa bashooti akkasitti oduun haaranii tanaa jira gurra sin calau bargaraa waa yaasuu miyyan taayee doktor hanggaa isaan taatu hanga sirraa dhaabbatu sin maraammaru jeeni ka dirqitti itti seenee ammaa maraammaree qarree gubbaa dhagaatti haasoo harka isiin jedhanii beekte seenaa meen sulaatii dhaadhaatunitti akkuma tunis takkuma talamadaati tanuma mata yaadde seenii meeqa akkana dubbii tuna hoo maal jette isa